Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwatul kiram, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sikɓe julɓe, salmini on salminandu l'islam. Haray koye en wasiyondir gollugol ko moƴƴi, hara kadi ko moƴƴire luttayde katra noon e ndu lewru hebbinandu barki, lewru yurmede, lewru moƴƴere. Haray no jeeya e ko ɓuri e moƴƴude ko haani wadde, rerɗingol yimɓe ɓen fi hunjagol nde deftere Allah jippinde e nder ndu lewru teddundu. Wakkila yimɓe ɓen no ɓe hunjora, tambito hunjotoɓe ɓen, tambito duɗe alqur'ana ɗe. Haray no ɗum ɗon yaajiri wo ko noon ɓuri moƴƴirde. Haray nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e hadise selluɗo fottaɗo hakkunde imam Bukhari e Muslim ka fillagol e ka yaltingol. O maaki khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama. On fof moɗon ko ɓuri moƴƴude e moɗon, ko ɓura suɓede e yimɓe ɓen, hella ka ɓattinede e Allah subhanahu wa ta'ala, ko andiniɗo alqur'ana on ha ɗiggini, o jangi ha o wawi, o jangi ha o faami, o marodali e muɗum, o andini yimɓe luttuɓe ɓen kadi. Karamo koɓe firoɓe hadiseji nulaɗo ɗen sallallahu alayhi wa sallama, hiɓe holli andinagol alqur'anare nden hinamo be Allah okkata ɗum, okka waktu fi andinagol ngol. Hinamo be kadi Allah okkata feere fi andingol ngol. Kono mo be haray Allah no waɗani ɗum yolnde ka o yeɗora e fi alqur'anare Allah nde. Si tawi woni ɗen a ƴetti goɗɗum e jawdi ma a ƴetti goɗɗum e feere ma a ƴetti goɗɗum e ka tawata Allah no udditiranma ngon sengo ɗon, a wallitike fino alqur'anare nden jangire nde hunje, a wallitike fino alqur'anare nden faamire, a wallitike fino alqur'anare nden yanyire. Kalal sengo ka rewɗa, siko e teddungal maɗa rewɗa wano laamu, ma ɗum ko e ballal maɗa ka wi'ugol moko baku, ma ka jawdi maɗa ƴettuɗa wakkiliɗa nafkuɗa fi Allah, an e jooɗiɗo no jannude on, haray on fof moɗon hiɗon mari baraji fi ɓantugol alqur'anare nden. Haray Allah on ɓantete, an kadi ko gon sengo ɗon yeɗorɗa. Jani andingol alqur'ana on, andinagol alqur'ana on, e wallugol no alqur'ana on andinore, mo be haray Allah no waɗani ɗum dambugal ka tawata ɓooti wakkilora e gon sengo ɗon. Sa wakkilori ɗum ɗon, jogii ɗon waktu jooɗagol ka duɗal janna pay koye hunjinaɓe, e jogii ɗon waktu jannugol ɓe, emo mara feere ɗum ɗon, kono mo jogii jawdi ko o nafƴira ɓeeɗo ɗen yo janngu ɓe janna. Haray on ɗon kadi no mari ɗin ɗon baraji. No ari hadise ko kadi mo imam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu sellini, nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no maaki mo andini aya goto e alqur'ana on. Haray Allah windanaymo ɗin ɗon baraji fanni on aya mo andini no andinede, fanni mo jangede, ko waɗi ko woni rimude, fanni ɗum no rimude, ñande rimi o, janna jangina o, ɗum ɗon kañum kadi a heɓa e baraji ɗin e moƴƴere Allah yaajunde nden. Seede dambuɗe moƴƴere nden no ɗuuɗi, dambuɗe moƴƴere nden no yaaji. Haray noon fewndo o waktu ɗo hiɗen hato jini e balle jane fino alqur'ana on sakitora e no andinire. Haray iɗen hato jini e wakkilotoɗo ronditano en jannoɓe e nder leydi meɗen ndin ka duɗe ɗen woni. Iɗen ɗaɓɓa wakkilotoɗo ma wakkilotoɓe ronditagol jannoɓe 10 e nder hitande nden. Hara ɓen ɗon oti wakkiloto yoɓanaɓe. Si tawi Allah no yanyanimo ara wakkiloto o yoɓanaɓe. Jannowo alqur'ana wonɗo ka nder leydi meɗen telen ka woɓɓi e nder région ji ɗin fof.
haray duɗe qur'ana no toon si tawi heɓitike tambitoto ɗo jannoɓe ɓen yoɓana ɓe jannoɓe no yoɓede wano 3 millions si woti fawtike ɗo ɗen jannoɓe 10 o yoɓaynayi ɓe wano 30 millions e nder lewru si tawi kadi ko woɓɓe goo heeɓi feere no wallidira no wawi jiwndede wallidire ɗum ɗon jama on no hatojini e muɗum duɗe alqur'ana ɗen no ɗaɓɓi faabo ko faaboɓe fi ɗum ɗon ma oti rondito jangoɓe ɓe ala feere yoɓugol ɓe ala ko yoɓana ɓe wono si woti wawi heɓde ɗo ɗen jangoɓe yoɓanteɓe haysi ko 200.000 e nder lewru ndu woti rondito wono jannoɓe 10 si tawi woti ronditike ɗon wono himo wawi yoɓude wono jannoɓe e jangoɓe wono 20 millions e nder lewru ndu yani lewru be woti no wawi ronditade jangoɓe wono 10 e jannoɓe wono 10 ɓeeɗa yoɓane 30 millions ɓeeɗa yoɓane 20 millions haray ɗum ɗon mo wakkilike waɗi ɗum ɗon ha haray o yeɗike fota e fi hunjingol alqur'ana on e fi hunjagol alqur'ana on e fi yaajingol alqur'ana on leyɗe aduna on nokkeli buyno waɗude ɗum woɓɓe rondito duɗal ngal fof wono sénégal ɗo e leyɗe takko ɗo ɗen buyno wadde ɗum ha nigéria woɓɓe kadi no e leyɗe goo ka tawata ɓe aray ɓe rondito leydi timmudi duɗe ko woni e mum nokkeli buyi ɓe wadde enen kadi ñemben ɓeɗo wakkiloɗen fino alqur'ana nden sakitoraka leydi meɗen woti wakkilo ronditade jannoɓe 10 wono 30 millions ma jannowo goto oti ronditanomo fi nder hitande nden fof si woti yitti wono 30 millions haray o ronditike jannowo e nder ko jannoɓe 10 e nder lewru woturu ma o itti 20 millions haray o ronditike jangoɓe 10 e nder lewru ndu ɗum ɗon ko buyno simo be wakkilike heeɓi yeru ko wawi kon neɓata hay seeɗa ara alqur'ana on sakitike ɓuuri ni alhamdulillah no sakitade jama on no wallitade buyno wakkili no wallitade kono ko ɓeyde ara en torodiri daragol fino alqur'ana nden yaajira e nder leydi meɗen ndin surtout e ndu lewru kande jippi ɗo aray o ŋacce hakke assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Albarka ustaz on jarama yalla ɓon ɓuuri moƴƴude joddi ɓeyda cellal ngal haray lande no ari ga seeɗa woɓɓe no landiti joni e misal sayi hara ɓe ala feere on 20 millions ma on 30 millions haray si ɓe wawi moɓidirde juuɗe ɓe moɓidira ko Allah arsiki ɓe komo heeɓi wono 100 000 ma 200 000 ma 50 000 francs guiné ma 10 euros ma 50 euros ma 50 dollars ma 10 dollars no heɓiri feere est ce que haray ɗum ɗon kadi no wawe addede kadi no wawe addede par ce que haray kippuɓe fi ɗum ɗon ɓen no waɗi ni moƴƴi ka wallitotoɓe ɓen addira mo be heewi ko Allah arsiki ɗum wo si moɓidiroyama waway ronditade jannoɓe ɓen e jangoɓe ɓen mo be ko Allah arsiki ɗum wo si waɗi hayso ko en dollar waɗɗa ta ko ɗum marɗa feere mum si ari ka moɓidirteɗon si moɓidirama ɗon ɗen ha wawama heɓede yeru ko tambitore jannowo ma jannoɓe ɗiɗo 10 nogayo hekkuɓe ɗum ɗon ɓen kañum kadi haray koye juuɗe holniɗe woni hewtude ɓen ɗon ɗen yettinayi no ɗaɓɓirte no mo be ko heeɓi feere mum o inchallah albarka on jarama ustadi allah ko mbaraji ɗi haray joni meɗen lamdo on siɗon jogui kaydiri ma ɗum ka numéro ji ɗi windi si mi wawa so wawa fewtinande jama on ɓe tina ino ɗo kaydiri ndi kaydiri ɗo ko kippuɓe ɓen fi hunjingol alqur'ana on e leydi ndi ka duɗe ɗen fof humi ɗon ñiwre alqur'ana on ñiwre ɗen ka kolkole ɗen fof humi ɗon ɗum ko mahadul ihsan li tahfizi alqur'anil karim o mahadul ihsan koye ley koyɗe hay al alamiya lil kitabi wa sunna wonɓe ɓen jidda mamlaka al arabia saudia koye nder ɗiɗo ɓeɗo ɗen ɓe humi joni noon ko kamɓe woni wallitade fino alqur'ana on sakitora no jangguire hunjine e nder leydi meɗen ndin cende ɗen fof ɓe waɗi ndiɗo kaydi gollugol fi ɓeydugol rerɗinde yimɓe ɓen fi koko fuɗɗiɗen ɗo ɗen o programme mo tawata sen fuɗɗike mo ɗo ɗon e mulɗe Allah mo ɓe heɓay toon kañum kadi ko yeɗori fi alqur'ana nam inchallah albarka on jarama yo Allah ko mbaraji ɗi joni woɓɓe no landi wo ko windanɓe numéro ji orange moni ɗi aywa hiɗi ɗon hiɗi ɗo 611 664 119 kañum e 625 230 747
albarka on jarrama ustaji allah subahana taala hokku mbaraji ɗin yo allah yoɓon koye moƴƴude en joddi waɗa barke ɓe gurne albarka on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh